Hello, welcome back to my channel 7 Speed Manipur. Ngasi video se amuk koi gi ngasi konung mamang da sangai festival gi som da tawom da se som da leire. Sigi hek nakan jida swaina gari se road show ina lambi da leiram mane adai som video omdang semawar ge na semani ko. mayamna nuai ga do ba ama lei aduna ne ene semi se mayam da kana ga do ba hai music matam da gari se yamna mang ba gi ama problem ama dum toina dum tai ko adi gari se adu khamam ba dai dur leiram dre adu khamam bani adu leiram dre hai ba gi pau se dum radio da television da dai mobile da internet mayam loi theng ne adu masigi problem je solve tauna na ba gi damakta hero gi site gi puthok charkwa adum ba gari makhal ne it saina yam ubi go si gari jine Meastro sithare go maming jes ano si jina ji kamai tawge hab kanda khoi gi ji GPS yaurga masagi GPS se khoi gi sigi company na masada dum fit tawjaraga dum laaba puran manaju Hurasu adum haidi location do mirai line track to wangam do gari makhal ni go the phone ga sida thai je phone ga dum connect or my application mai through the phone ga connect or kanda adum gari se track to dum lai de ne go ado huran mana ju si gari se dum hu bada dum ki re ni go ai si di stone hai si gari se di na myam na dum admai khal ne wa khan ado gari se look su dum phajai go ai dum sawe adagi magi sigi food ki space judum jaga jum space dum laigo ado maningi telem gi design ju smai dawe LED de loi lai go hero hai ado ga ma se sigi koi keno ju display ju ai myam da on tor ga yengan jarake sini go pura fully digital ngata ne Haugi is the indicator on yaure, the odo yaure, the speedometer yaure, the pung to the magi average kilometer, average to the yaure in the engine gi magis can also see the video. Sipra quite glossy the yaurigo. Adam Yang with the Gariski magi front looks Piggy magi sigi speedometer yaure, but sig is a god. Yang with the Inway, the Somnak and the Makada Huxum Yauzerego. The magi gari lock tawgi the fuel lid open tawgi som nak na sidagi dum loi control taw ni go sigise som dagi ai amtang hang biro ne sise khoi mamang lom de ha ka doi ne bu go chumai na hang ne bu go magi khoi gi thawgi magi capacity je 5.9 lai go mana ada gari gi maningi sigi keno LED ju yeng bayam nungai yeng bayam phaje adu ga haiba sigi gari si khoi gi magi manungi seat ki keno jong tang yeng chi go si sum tang hang biraga am tang yeng je manungi jo khoi gi poche hap to option yamam leidna adu gi su seda space ke am yauri hedo sim khange adum space su dum average ni go adum deepness su dum khar lai go poche dum khara hap option helmet full size helmet ma dum hap ya bagi e can also lay aduga teda koi charging gi point ama koi gi USB tin bia ba jaga ama charging phone guma charge tau ga ju ko dum yar ni go sida tools kit hap na ba jaga su yaw re ado set ki cushion ji dum nuai pai bu ko gari gi masak myam dum obiram lagni adagi aduga sida moi yam phaja officer amana khoi gi sigi khoi gi 13S habra I3S hai malgo sigi keno sina khoi gi traffic ta signal light ta gari se moton da khoi gi auto switch off to budo adugi feature dune aduga adum seller le khalaga mathanda mu start how dune bugo adugi feature dune sidi orj yam kana officer ni go
aduga si bluetooth connect tawba loi connection di application gi through the connect ek haibina loi yarni ko sigi front gi design ju dum hanagi khoi gi pura khoi gi halogen da la ko da du oidre ko LED lai ko si jo smaina tower ado sisu khoi gi hojikan nahasing ni yamna pamnaba off road da kaida adagi satpa khopa su yam nuai do gari makhal do ne si LED da magi headlamp je laigo sisu ai hana sigi review video su semjagrab ne do ngasi sum ai habit sorpom sum usarake adagi magi mamangi suspension ABS yaurga laigo magi seat tire ne ado magi mamangi tire gi size se 90 by 90 21 inch laigo adum sa mamangi dim phan sawigo ado gari gi height sudum wange aduga wangbudi matungina magi sigi ground clearance sudum phazna wange ko aduga sigi su koi gi skid plate haigidra koi gi engine gi cover ka loi yaur lai ko aduna si khoi off road chat pakanda engine gi protection no oibagi damakta di si yamna fare habitare X Pulse for valve kini ado magi on road price se 1,58,314 smaina laigo aji on road ta ado magi gari sigi magi keno ju engine ju 200 cc gi keno ne 200 ki cc de lakwa keno ne ado gari gi price sudum yabra ne khali go ade maning sudum disc brake ne lai se gi go ado magi sigi tire gi akoi gi keno se grip se magi block pattern gi design da lai go ade exhaust jo khoi mathakta yam wangna pale ko maram si wangna pan gi kanabam su lai ko maram di khoi gi kaidare khoi sing gumba kai gumba da lan ba kan jo eda sing sangoi sangdana bagi kenom su dum kanabudi oidune bu ko adaga mamangi sigi suspension gi keno travel su yam wangi ko aduna magi shock absorber je asigi su yam wang ne dum kanaba di oirani design je dum smaina mayam dum ai usarage ko aduna somna kan gisina koi price e adum siju 1,09,778 ki sangdale ado sida jo khoi gi dix yaw da bagi matung ina price kha khena bala kan ko sina dix yaw buduni ko ado mayam gari si khaktane smaina le madage in mayam du chabane mayam gi kang punging loksing oina na ba na si de gari se Huranbado si lauro di singna ningai di leroi any jaga da khamaga koi kainoma tawger su adum wakhanda nuai tabdo ado leroi ko si lauro de ado ngasi gi diswa sum lo senjarage video se ado mayam gari thong matam da helmet sungai sungai opiu ko ado gaim sa so go thorgon seat belt sungai sungai phabiu